twapanda jioni ya leo, kabla lango halijafungwa hakika. Wakati wa kumkimbilia Yesu ni sasa, kupeana maisha yako kwa Yesu. Mahali popote ulipo jioni ya leo, tunakukaribisha katika ibada na tunakukaribisha mahali popote ulipo ukaweze kusongea sasa. Mlango hivi karibuni itafungwa. Tunawakaribisha katika jina la Yesu katika ibada ya jioni ya leo. Mahali popote ulipo, tunawakaribisha sana. Unaweza kusongea karibu katika jina la Yesu, maana wakati wowote kuanzia sasa wacha tuabudu Yesu sasa, kabla lango hakika lijaenda kufungwa. Wacha tumkimbilie Yesu jioni ya leo, ujisalimishe na kujipeana kwake, maana hakika hivi karibuni mlango utafungwa. Lakini kabla haijafungwa, neema ingalipo ya wewe kumpokea Yesu. Ikiwa uko mbali sasa, tunakukaribisha ukaweze kusongea mahali hapa. Wacha tujisalimishe kwa Yesu jioni ya leo, ukimwambia ninakuhitaji maishani mwangu. Ukaribishe ndani ya moyo wako.
Haleluya! Makofi na vigelegele kwa Yesu.